take a look at the nominees of this category. Our next nominee is the National Olympic Committee of Bosnia and Herzegovina and the two cities of Sarajevo and East Sarajevo. So the winner is the National Olympic Committee of Bosnia and Herzegovina. Congratulations. Ponosan sam zbog svih onih građanki i svih onih građana koji su učestvovali u ovom projektu, zbog svih volontera, zbog svih nas koji smo bili okupljeni oko ideje ovoga projekta. Jako sam sretan da smo Sarajevo vratili na svjetsku međunarodnu scenu na jedan pravi i pozitivan način.